Manipuri Hope Channel da mayam butram nokchari. Ngashi lesson number 12, the hour of glory, cross amasung hingatpa adugi maram nani. Ngashi lesson number 12 shi akoina discuss tawi anaba aige brother Chakhamlong amasung Hortan khoi humni aduga lesson shi hawi anaba aige brother Chakhamlong na pratna tawbiyo. Pratna tawsi ko mayam ko. Taibang malem punumakpu akhoi bu sembirba ipaisho hauze akhoi ahumna sabat school lesson number 12 gi se discussion tawdori na yawbiu tagadorbiyo mayam tagadoriba mayam gi damakta darkaw aiba wahei na akhoi bu sizinaraga ngangthokpiba ngamba oisunu haina akhoi gi damakta sibirba Jesus Christa gi mingda nijari amen. Amen. Yam thagachere. Book of John, Gospel of John nasi aikoina yingmu matamda ahobagi chapter number 1 digi 10 je chahi ahumga tangkhaimuk lawe haine. Aduga chapter 11 digi kun shuba sidadi hapta ama ani gi manungda lusile hai. Ngasi aikoina yingadabasi karmaina Jishubu trial tawu haukraba mabu cross ta crucify tawagi tangkak adugi process to adugi matamda adugi matangda aikoina neina minagani maduga Jishuna cross ta shibiba haibasi prophecy gi matungina prophets koina Old Testament digi ngangbi kiba amasung salvation plan of salvation shi fulfill tawagi maramdani. Sunday portion da aikoina lakpa matamda achumbasi karino haina haiki wahangje pidun leire khoibo achumbasi karino haina leire. John chapter 18 verse 33 to 38 yengu matamda Jishubu Pilate ki manakta purakre hai. Pilate ki manakta pulaga governor Pilate ki manakta puraga Pilate na question tawe nang se Jews koigi ningthoni haibasi chumra haina wahang tawki haine. Mahak nasu Pilate nasu mirigi tarakpa mahak na taba phangba madudagi mahak nasu khangbo iramani ko aduga nahakasi Jews ki ningthoni haibado chumra hai. Aduiradi Jishuna amuka hangi haine. Nangna hangibado nangna sagidamak khangnabagi hangibra antraga nangna mirigi tabagi nang wahangdo hangibra haina question tawki hai. Montada Pilate na amuga wahangki adudi aise Jews ra aise noigi mi oibra kari aina nangsi kanano haibise khangnaba haina wahang tawki hai. Nangondadi chief priest ko madugi wayal oja singna nangbu aigi manakta purakpani aduga nahaksina kari tawgrabano haina wahangje hangki hai Pilate na Jishuba muka ko. Maduda Jishuna respond wi haine ai hakchidi taigongpan gi ningthau kingdom asigi taigongpan gi kingdom gi magi ningthau je ai nate hai ai taigongpan gi ningthau nate adubu ai tongale haiduna leire. Anduda Pilate Jishuna show John chapter 18 verse 37 da yamna explanation phazaba pidun leiri madudi ai hakchi pokibasi achumba adubu witness tawbiba lakpani hai. Ai se taibongban gi ningthau nate adubu ai sina achumba gi witness sakhi puba lakpa mi amani hai leiri maduda Pilate na question tawki adudi achumba se karino ai khoina lesson number 1 to 11 si khoina parkpu matamda Jishu si kanano haibise adum neira lakhrabani ko neira lakpu matamda many things yamna clear oikre khoibo adubu yamna maru oiba clear oibadi karino hairaga Jishu mahak asina achumbani haibdo khoi khangmangami karamaina mahakna resurrection amasung life hingatpa amasung lomanai deba punchi do mahakni haibise ekhoina pariba ekhoina di uba phangre ko lesson ase moduna hai leiri karmaina Jishuna atuk nungsiba
ꯄꯥꯞ ꯄꯨꯔꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯠꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯕ ꯂꯥꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯏꯂꯠꯇꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯔꯦꯀꯜꯁ ꯀꯌꯥ ꯖꯤꯁꯨꯒꯤ ꯗꯤꯚꯤꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯌꯥ ꯎꯔꯕꯁꯨ ꯄꯥꯏꯂꯠ ꯃꯍꯥꯛꯇꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯩꯅ ꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯍꯪꯉꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯕꯨꯁꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯕꯥꯅꯤꯕꯨꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨꯁꯨ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯖꯤꯁꯨꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯅꯪꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗꯒꯤ ꯈꯛ ꯇꯥꯕ ꯖꯤꯁꯨꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯗꯤꯁꯥꯏꯄꯜꯁ ꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯅ ꯅꯤꯀꯣꯗꯤꯃꯁꯀꯨꯝꯅ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯔꯒ ꯖꯤꯁꯨꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯈꯟꯊꯁꯤ ꯃꯟꯗे ꯄꯣꯔꯁꯟꯗ ꯕꯤꯍꯣꯜ ꯗ ꯃꯦꯟ ꯃꯟꯗे ꯄꯣꯔꯁꯟꯗ ꯕꯤꯍꯣꯜ ꯗ ꯃꯦꯟ ꯑꯩꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯗꯔ ꯆꯈꯝꯅꯨꯡꯅ ꯈꯔ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯟꯗꯦ ꯄꯣꯔꯁꯟꯗ ꯕꯤꯍꯣꯜ ꯗ ꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯁꯤ ꯚꯔꯁ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯖꯣꯟ 18:37ꯒꯤ ꯂꯥꯁ ꯄꯥꯔꯠꯇꯨꯀꯣ ꯑꯆꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯖꯤꯁꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯄꯥꯏꯂꯠꯁꯤꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯂꯝꯗꯦꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕ ꯖꯤꯁꯨꯒꯤ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕꯗꯣ ꯖꯤꯁꯨꯅ ꯍꯪꯔꯒ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯏꯂꯠꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯪꯕ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯪꯂꯝꯂꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯤꯁꯨꯕꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯦ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯋꯔꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯊꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯋꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕꯤꯗ ꯃꯤꯒꯤ ꯋꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯋꯥꯁꯤ ꯇꯥꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯦ ꯂꯥꯟꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯕꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯇꯥꯕꯗ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯄꯥꯁ ꯑꯣꯚꯔ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯃꯤ ꯑꯃꯃꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯔꯝꯕ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯣꯔꯥ ꯕꯔꯥꯕꯥꯁ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯣꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯖꯤꯎꯁꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯦ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯣꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯕꯔꯥꯕꯥꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯥꯎꯔ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯇꯕ ꯖꯤꯁꯨꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯅ ꯍꯥꯏꯗꯦꯕ ꯂꯦꯞꯄꯤꯗꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯗꯤꯁꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯔꯣꯝꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯥ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯤꯁꯨꯕꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯅꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯁꯦ ꯔꯣꯡ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯁꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯃꯄꯥꯗ ꯂꯦꯞꯂꯒ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯥ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯋꯔꯗꯣ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕꯒꯤ ꯑꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯖꯤꯁꯨꯕꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯠ ꯅꯩꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯃꯥ ꯃꯣꯛ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯐꯤꯔꯣꯟꯁꯦ ꯁꯦꯠꯆꯜꯂꯝꯃꯒ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯇꯤꯡꯈꯪꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯂꯨꯍꯨꯞꯁꯦ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯒꯀꯣ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯔꯣꯃꯟ ꯑꯦꯝꯄꯥꯌꯔꯒꯤ ꯕꯨ ꯎꯠꯀꯗꯧꯕ ꯕꯦꯕꯥꯔ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯋꯤꯁ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯒ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯎꯁꯤꯠꯇꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯖꯤꯁꯨꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯤꯁꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯏꯂꯠꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯨꯅ ꯖꯤꯁꯨꯕꯨꯁꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯅꯕ ꯃꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯊꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯅꯦꯕ ꯐꯨꯁꯨ ꯄꯨꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯄꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯖꯤꯁꯨꯅ ꯍꯦꯛ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤ ꯇꯥꯒꯅꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯂꯥꯁ ꯄꯣꯔꯁꯟꯗ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯤꯁꯨꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯣ ꯄꯥꯏꯂꯦꯠꯇ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯖꯁꯃꯦꯟꯗꯨ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯂꯥꯁ ꯄꯣꯔꯁꯟꯗꯨꯅ
मा अचुम्ब डायरेक्ट तौदबीदा ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯉꯥꯏꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯔꯥ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗꯨꯗ ꯇꯥꯔꯒ ꯆꯠꯄ ꯋꯦꯕꯇꯨꯗ ꯆꯠꯀꯗꯧꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯊꯥꯡꯖꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ crucify him adum lao laikre ko crucify him na lao laikre aduga aduda kari haibra harga si wari is a lesson ama ko mahak se kamain tawbra harga thadi thodok ningba aduga mayam sina lauriba kaino se kari laubra harga ma bu thado radi nang seizure ge enemy ni haiba haidi jisu se jews ge ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯂꯥꯎꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯁꯤꯖꯔ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯤꯁꯨꯅ ꯄꯥꯏꯂꯦꯠꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯗꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤ ꯀꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯥꯒꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯄꯥꯏꯂꯦꯠꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯔꯤꯖꯟ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯥꯒꯤꯁꯦ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯁꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯖꯤꯁꯨꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯤꯗꯔꯁ ꯖꯤꯎꯁꯀꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯔꯠꯀꯠ ꯇꯧꯔꯁꯤꯀꯣ ꯇꯦꯟꯅ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯍꯪꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯛꯇꯁꯨ ꯄꯥꯏꯂꯠꯀꯨꯝꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯉꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯀꯤꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯀꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯦꯁꯟ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯦꯠꯇꯤꯡꯁ ꯑꯃꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯚꯟ ꯏꯟ ꯆꯔꯆ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯝꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯑꯩꯕꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯅꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯅꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯩꯕꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯔꯆꯇꯁꯨ ꯂꯩ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯂꯤꯗꯔꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯀꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ like for example president-dagi oiro ntraga adu treasurer-ne haibo oiro ntra adugini hairaga favor pambagi moi gi alanbado thidoktana moi boina relationship build tawraga aiju position du phangadi haina ko koju asida aina hainingba amade pilot sina magi salvation mangkhiba in the same way akhoi gi punsi dasu kari post lairamba mi oraju ko achau achang oiram yai ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ wrong decision ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ salvationꯁꯦ matter ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯂꯕ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯇꯧꯗꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤ ꯈꯇꯪ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯒ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯦ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯆꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯦ ꯂꯦꯁꯟ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ironic ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ खनबदा थोकदब ओइब्रा हाइरो ओइरमदब हाइबदि पाइलट मसानदि जिसुसे लांदे हेना खंगिको अदुबु करमाइने यामना ngakpa mo oibdi जिसुगी मसागी मीसिंग मागी ज्यूसिंग जी महाकसे लांदब मीनी हाइबसे मोय खंगमदे हाइख्रेनि यामना वखन वाबा थबकनिको Tuesday portion da khoi continue tawsi it is finished loire loishelle haibi mramda brother hot okay Akoi Tuesday portion na changjil lase Tuesday portion sida it is finished loire ko topic sida smile leye sigi sida topic sida men oina hayo haradi ishor shiram daigi crucify toraga maje mit ushilam daigi matangi ne aduna sida first paragraph sida mangonda magi crucify tawa mathakta plate yeibaduda moina mabo kramai mok tawri ibra haraga ishor Jerusalem gi ishor matamduda crucifixion haibise koi phatdaba mi crime yam chawba tawba aphatdaba mi bi crucify tawi ko adubu moina ishor crucify tawse ishor da kai phatdaba tawkibra leite ko adubu ngai mara phatdaba tawbo orisho priest singda ꯐꯠꯇꯕꯁꯦ ꯏꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯥꯁꯦ crucified ꯗ ꯇꯧꯍꯟꯈꯤꯕꯅꯦ yes ꯑꯗꯨꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯃꯥꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄ꯭ꯂꯦꯠ ꯏꯕꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯣꯛ ꯇꯧꯔ ꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯇꯨꯅ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯗ
king of Jerusalem adudi ignu haina haye adubo adugi iba miduna ikhaba pochidi ikhrabne what is written change to ya de ko adubo mase adugi plate ga ibna tana asengba desu king of Jerusalem de ko mase akoi ge King of Jews, yes. Correct. adu sida akoina second paragraph mathang sataba kan sida second paragraph sida moi magi mama ma shiram dai sida mama ga magi disciples sing u lepaga lei ura lei John, especially. John ga mother Mary. John ga mother Mary moidi lepaga ura ga lei ko lei basida ishorna behold your son amashu John da behold your mother haina hai ko asigi sida karige aidi high bright sum aina dum crop bible thoro khara dum chatpa kan ai khanba di Jesus ishor she ishor orjo ma che akoi si taibang pa lakpa kan di mi ama ino pok panina amadi pok khiba magi mama do ma awab do uhaning da bagi ko mauna chat khro John du da pura ga chat khro haibagi oina haiba male kagino haidi akoi taibang mu ama oina aingonda nangonda pokpa ima se aino wara leibu u kanda noi nangi ima natrana akoi ipa hai tare moidi lei inak de leiredi akoina wabudu thabak amar focus tawang gam dabida mara kap ima na kap uraga ipa na kap ura akoi thabak to focus tawang gam moidra haina khale sigi se kaino hardi gisai ko je mindset amar sarki tawang gan sida side from the ama distraction piredi aina tawgi tawa thabak tu ngamdabida distraction duna distraction pira akoi je phaira chatki daw male haina mana sida John ga mai mama sida John bu ima se puru ga chat khro haib se asigi matang da haibade haibda ai dum study daw gan ai di asmana khalle aduda Other the show lebi ai ko. For example, kramai no haira kana Mary se khoina yingma matamda Jesus se brothers and sisters su leram da ba yai han hai ko. hoi Kredi ma di Holy Spirit gi Mary di pokparina. Adubo khoina pasana di adu di history di yingde. Ana khoini yingma matamda kari gi Jishu na John bu si hojik tin nang gi namani. Amasung masi nang gi nachanu pa ni hai ki base khoini yingma matamda kari gi perspectives no ai gi mote hai bu matamda yingma matamda di Mary se hojik ti mangon da yingbi na ba natraga amaram jo hai Joseph se mahak se leiram da bushi yai hai ne Joseph magi husband ko Joseph se shiram ba yai natraga mahak leiram da ba yai mpham da hai jo like adugi implication je pidin leiri ko khrana di adubu kyam chumra khoi ni di khangdi adubu jishuna behold hai bi khibse kari no hai matam da relationship amasung magi mother Mary bu kramaina magi mama Mary bu John na yingbi na sena biduna leimina ba adugi maram ju oi bi ai ko okay please continue to be am thaga chai nuwar ba dong jipem da add to be sida aduga amarom da haradi si la khoina last paragraph ta mu lakpa kanda ishorna ma se mit usilam dai da mama ga John da mai crucifixion dagi chathokhiba kanda ishorna mit usilam dai sida ma se magi mit usilam dai sida mana akoina si chathapa kanda magi mana thabak loishin gi dawba se magi siram dai sida mana khalle mana asida lakpa se akoi gi mapa ibunga na mangona tharak pa se akoi gi damak pap kokpi na ba amadi thar ise magi duty magi thabak to complete tawna ba lakpri da ma se prayer dawga siram dai sida akoi taibang mi asida hingliba singi damba prayer dawga siye asida mana magi thabak complete tawraga chat sikhibne haina hainige aduga asigi last sida moina quotation dawga question sida sise dum aina yemga dum phaje ishorda loire haiba gan sida akogi punsida kai ga relate tawdaba yabra aduga akogi punsida kari apply tawba yabra je dum khara question se nei ni ge sigi se oi ya yam phajai ko okay aina amada ama e to bi ge
Jishuna Cruste Shibiba Haibashi Mahak throne da Tangat Biba Chamane Hai. Mahakin Ning Torel da Bukat Kerba Chamane Haine. Karigino Haibatamda. Theologically, when you matamda, Taibung Panasi, Papna, Amasung Patabana, Ning Tau Oiraga Hingibani. Adubu, Jishuna Cruste Shibiba Matamda, Mahagna Taibung Pangi, Amasung Taibung Mi Ning Tau, Muka Mahagna Pukibini Haine. Mahak Cruste di Shikraba. Cruste quite tamtiba, Shiba Mong Shidi Shikraba, Adubu, Ashiba Aduna. Quite Mingland Chowkatpa Taibung Pangi Ning Togi Mingado Mahak Mugan Loki Haine. Patabadigi Mahakna Putoga, Hojiti Taibung Panji, Agini, Taibung Misi Agini. Aduna Nahakna Hojiti, Nana Toning but Obiade Haina, Mahakna Patabadigi, Mahakna Puraga, Panganadu Mahak Loki Beni, Habisak Amok, I call on that promise. Loire, Hojiti, Loire, Hibadi, Hojiti, Patabanana, I call on that. Taibung mi bu amuga namtharaga leibi aroiko hojidi ai shikrabnina plan of redemption Taibung mi bu kanbibagi plan ado success oire haibase jisuna yamna awabu oirabasu yamna nungaiba kholau amana jisu shihibani. Okay, empty tomb Tuesday or Wednesday portion da brother chakhamlong yam thaga chare aige brother Hortan hojikti Wednesday portion da chaminasi the empty tomb. Okay, adudako dum worry je kra ai dum kaino toge ko Mary Magdalene ne aduga nupi khra ne aduga chat mungpham da chatpa matam da leiramdre jisu da leiramdre hai aduga aduna moina amu halaga jisu gi sibok zone ga Peter da ko tambi male tambi mam tamjida zone ga Peter che muk chele chelaga chelakpa matam jida Peter se manung da hana changre hai sorry manung star ga changlakpa matam jida karmai leirambra mungpham manung da harga jisu gi moi gi Zeus gi di macha bu yetlaga thamba phi do kari adu ma je fold tawraga thamramba uwe fazana fold tawira thammi haine tawramba uwe hai ada zone su muk changlakpa matam sida zone chu ure adu di jisu hinga kre hai ba u kre hai aduna hojik che akhoi yam le aje Matthew gi contact da paba matamda kari hai bra ga moi ge security yam thamme ba guard tawna bako natradi moi ge sibok sing dona la ga huran laga kari tawraga kana namana grave robbers paisa tan boy anybody can rob hana kaino gi mungpham da chana lopa yauram batadi huran mi sing da huran bi ai aduna security guard thamchi haina thamba guard thambani adu thamribam thamraga leiradi guard thamradi kamaina huran kamaina lakadra magi sibok sing isu kamaina lakadra moina Zeus gi leader sing nadi adu lakraga pu khradi hingat kre siba sing digi hingat han kre haradi asina amuk akhoi bu maithi ba pigni haibgi namakta magoi wakhan warga thammani ba aduna wai thamme adu phi do kamain thuptan laga thamrabra thambibra haibam tamjida huran mo oiramadi huran ba oiramadi adu thuptan naba matam leite pot sana lopa da pairga hekta chakrani ba aduga mahak ge hakchang du su low na bak darka laite ba ta de aduga jisu gi hakchang du su sana lopa yawbanate kamaina hakchang lopa logni ha adu na de hojik che zone jine hek ubada thajakre hai do phi thubramba ubada gi thajakre hai hingat pani hai je thajakre hai ba aduga phi je thubraga thammi aduga huranba oirasu jisu gi boxing oirasu changba oir jisu gi boxing na changraga security guard manak da mayam adudagi changchallaga lawba oirasu phi du thubram moiba phi de thubram ba hai je yamna artha leiba pot ama akhoi gi damakta issue se akhoi issue se siba dagi hingatli hai je tak pi ba ada asigi lesson sida kari kaino ma haining ba ma issue se ishor se orderly god ko maha asina trade akhoi je proof ji yam issue hingat pani hai je khrawaram do waram ga do male ba
other denomination kari sina religion khon sina harak pam tam da ai magi hauji akhoi proof ti leire mi na huran ba kari no tawum tam da phi du kamain thupram gadra hai da wakhan nu kam lai ba orderly god thupraga thamba hai bise akhoi gi punchi si tu orderly tawgudaba akhoi jisu gi matung inggadab lei aduga akhoi mi oi ba akhoi gi punchi sida ma ade hajik hotan ko brother hotan as ma de orderly tawbani ma de soi roi thajaba ama chu lei ko aduna ishora thajaba che kari no haimga ma de soi de ba aduna soi de ba ishor ne akhoi thajari che aduna akhoi chu mayam morup mapang singna thajaba thambado lainingadi orderly tawba ado ama darka oigda yam discipline lei ba hai tare ko discipline lei gdo ko yam thagat chare as lesson number 12 asi loirak pa sidi yamna inspiring way egi damok te show hai khibagumna akhoi se asingba jisu se laaga si hibra hai base question dum tawningi ko rete khoi leram dabani na khonju u dabani na ko ado aina somuga ani reasons ama pige aina kaya dagi su paraga tabam matamda phangiba jisu si asingba hingat lamdrabadi aduga mahaki masa si huralamabadi magi sebok singna Pharisees koina adudi magi sebok sing huralam oiramani haina accuse muk tawene magi soldier singna complain taw lakpa matamda magi sebok sing hural chalamani haina question tawene ko adubu history da khon yingu matamda magi sebok singna asengbu huralam oiramadi karigi moi bu khatawra moi hurale di nangunda karigi huran main hatpi aina adubu hatkide ni hatkide haine ko aduga loina na Taibungpan gi church asi Jisu se hingat lamdrabadi Taibungpan da hojik Jisu bu ningaga Jisu je ishor ni ko akhoi bu sibira hingat pu ishor ni ko haibagi doctrine asi Taibungpan da Christianity haibase leisu leiramoi magi sibok singna magi damakta siba pau moi punsi kathokpa ngamra mana hingat exactly ma hingat lamdrabadi moi wakhan waraga room amada lolaga mi kana lakpra hena thong thingaga akhoi busu phagadra jisu bu phabagum haina kira leiram matamne moise akiba loina mana hingat kraba matungda moiga leminarakpa matam sida aduda akiba kari loina mangkhibane ba jisu na moigi marakta spirit kumna khudakta thorae haine moigi marakta azuga moina khangi haine azuda jisu oirami akhoi maramda lesson number 13 da akhoi na neinaram ba yai okay last portion yamna lesson ji am nungai Jesus and Mary last portion agi brother hothana moduda kitang et tobi last portion jida Jesus and Mary brother chakhama madi brother ungchipem da phadana haibi kre ko Monday Tuesday Wednesday hoje koi last portion lak pachi da ishor amadi Mary moini gi waring hak ta se sigi wari sigi sum wari da brother akham da high crabne the empty tomb gi da relate oi bani ko Mary na chatlaga yengba gan sida ishor masa leram da ma se kappaga leine leiba gan sida in mana kappaga leiba gan sida masa ka da chat khrabno khangda bani da macha ama oina ko wakhal wai ne si kharazo macha ama gi masa du thengaga dum wakhal khra nuai thoktrasu masa leirena khallaga mi je leir ma se leiram bani adubu mana tumdur chapaka masa leiram da kan ma se kappaga leirame kappa kan sida maning de gi mi ama lae adu lakpa kan sida kai gi kappano haina Mary bu question hange ko question hang ba sida Mary sida mi maning da lakpa du mana di gardener inkhon gi ko marak da leiba gardener sing inkhon gi mi ne haina khallame ba khallaga aigi chanupagi masa pukhiba nang ubra mi singna natana nangna kaida pukhibra haina adugi gardener ne sama khanba mi da hage dubo ishora Mary haina haiba kan jida ma se ishori haibse khangakre khanglaga jida kap kanu ko Mary bo hai ko kap kanu kap lanu kap lanu yum do ina hallo haina hai ko
ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯦꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯏꯁꯣꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯒꯠꯂꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯤ ꯇꯩꯊꯣꯛꯑꯒ ꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯜꯂꯦ ꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯅꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯁꯣꯔ ꯁꯤꯔꯒ ꯍꯤꯡꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯒ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯄꯥꯕꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯦꯔꯤꯁꯨ ꯍꯤꯡꯒꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯈꯪꯉꯒ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯥꯎꯠ ꯂꯩꯅꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯣ ꯗꯥꯎꯠꯇꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯈꯪꯅ ꯗꯥꯎꯠ ꯂꯩꯕꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯥ ꯁꯤꯔꯒ ꯍꯤꯡꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯪꯉ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯥꯅꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯈꯪꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯗꯥꯎꯇꯤꯡ ꯇꯧꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅꯔ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯨꯝꯃꯒ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯗꯥꯎꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯤꯁꯨ ꯗꯥꯎꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯊꯥꯖꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ 100% ꯊꯥꯖꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯅꯗꯦ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯍꯣꯏ ꯊꯥꯖꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯞꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯕꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯗꯥꯎꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯌꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯁ ꯄꯦꯔꯥꯒ꯭ꯔꯥꯐꯁꯤꯗ ꯃꯦꯔꯤ ꯀꯞꯄꯒ ꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯟꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯦꯔꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯤꯡꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯕꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯆꯥꯗꯨ ꯍꯤꯡꯒꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ나 ꯃꯥ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯗ꯭ꯔꯦꯕ actually let me clear that mado Mary mama nateko Magdalene it's okay Mary Magdalene aduna yamna maru oiba lesson do karino hairaga Mary duna Jishu du hingatle hai matam namhak tumina lekibra ꯂꯩꯇꯦ okay that's the point ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯇꯕꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯄꯥꯎ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯎꯔꯒ ꯁꯟꯗꯣꯛꯑꯦꯀꯣ ꯏꯁꯣꯔ ꯍꯤꯡꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯀꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ okay yamna phajakhraba lesson ni yam thagajare aigi brother Horthan amasung brother Chakhamlong aroibada aina brother Chakhamlong jo hapning ba lebra aroibada ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯂꯦꯁꯟꯗꯨꯗꯀꯣ ꯃꯟꯗꯦꯒꯤ ꯂꯦꯁꯟꯗꯨꯗ ꯖꯤꯎꯁꯤꯡꯅ ꯌꯤꯁꯨꯕꯨ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯍꯦꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯋꯥꯡꯃꯟꯕꯗꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯤꯗꯣ ꯃꯥꯡꯈꯤ ꯈꯜꯂꯝꯗꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯅꯤꯃꯤ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯕ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯨ ꯃꯥꯡꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤꯃꯤ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯥꯁꯇ ꯊꯝꯔꯝꯃꯒꯦ okay yam thagajare brother Horthan amasung brother Chakhamlong yamna phajakhraba lesson naina bikre aroibada aina Paul na haikiba verse ama pabige ra aina rephrase tobige 1 Corinthians chapter 15 verse 13 ga 14 hai ashibadagi hingatpa leitradi Jishu je hingate hai aduga Jishu je ashibadagi hingatlamdrabadi aikhoigi thajaba amajong hojik aikoina hingiba moong Jishu ngonda magidamak thabak tawbiba haibase arembada tai haidun leiri this means ashigi meaning ni karino hairaga Jishu je ashengba hingat khibani aduga aikoi thajabase science proof adugi proof taka tade aduba aikoi thajaba amasung achumba ase aikoina paraga Jishu je experience tawba ngamba disciples singna Jishu hingat laga understand tawbugumna Jishu lakpa second coming sidadi aikoi oh ma laaga lae haina thajaba natabida laktringaida Jishu lakani ko haiba thajaba ngamba mi amam oirdi kyamuk phagadra haibase mayam haining tabi khiba mayam shu ishorna hena borbi boysino yam thagachare lesson number 12 sidalo shinjare lesson number 13 aroiba da koina mayam muga yengminase amen